Amakuru yo mu karere ka Gihene hano mu Rwanda, abaturage bo mu kagari ka Gahimba umurenge wa Nyundo wo mu karere ka Rubavu barinubira ikubitwa rya hato na hato n'ihohoterwa bari gukorerwa na bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze, bikabaviramwo bamwe no kudahabwa serivisi inoze. Bamwe muri aba baturage babwiye BTN TV ko hari abayobozi batagikwiye kwitwa iryo zina, ahubwo ko bahindutse abategetsi kubera ko iyo bagejejweho ikibazo rimwe na rimwe usanga aho kugikemura bakirengagiza, bakaba banafunga abaje kwaka serivisi mu gihe basanze hari ibyo batujuje birimo nko kuba utarizigamiye muri ejo heza. Bakomeje bavuga ko iyo ugiranye n'ikibazo na mugenzi wawe cyangwa hari uwaguhohoteye wagerageza kugana ubuyobozi aho kugufasha bakagukankamira, ubwabo baba bari gutiza umurindi amakimbirane muba mufitanye. Hari igihe ujya kwaka serivisi runaka ku kagari, aho kuyiguha bagahitamo kugufunga bitewe nuko hari ibisabwa udafite, n'iyo utatanze ejo heza biborohera guhita bagufungira mu biro by'akagari. Iyi myitwarire idahwitse kandi nishinzwa umwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze, ni nayo yagaragaye ku munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabahimba Dusabimana Emmanuel, waje yuka inabi abaturage bari kuganiriza itangazamakuru, ndetse anahamya imbere y'ibikoresho bifata amajwi n'amashusho bya BTN ko nibakomeza gutanga amakuru bari bubiryozwe, ikindi byaba na ngombwa akanangiza ibikoresho by'umunyamakuru. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper kuri iki kibazo cy'ihohoterwa abaturage bavuga ko bakorerwa na bamwe mu bayobozi babo, yatangarije BTN ko kigiye gukurikiranwa, noneho hagira ugaragarwaho ayo makosa gahanwa, ariko nyuma y'uko hasuzumwe niba ibivugwa ko ari ukuri. Meya Murindwa yakomeje abwira umunyamakuru wa BTN TV ko bidakwiye guhohotera cyangwa guhutaza umuturage, ahubwo ko abayobozi bakwiye gushyira mu bikorwa gahunda y'umuturage ku isonga, bakagera ikirenge mu cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubahoza ku isonga. Aba baturage baboneyeho gusaba ubuyobozi bwisumbuye gukurikirana kare iki kibazo cy'ihohoterwa bivugwa ko bakorerwa, bitewe nuko ngo hari igihe bamwe bazajya bafata umwanzuro wo kwihorera nka kimwe mu byasubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Amakuru yo mu Rwanda n'imahanga, ubaye ubukome mu myidagaduro, nawe kora subscribe like, menya amakuru yawe Yigize, turi kumwe na NIP Empire, menya amakuru agezweho kandi yizewe. Amakuru yo mu karere ndayakomereza muri Kenya. Muri Kenya umuganga witwa Kirema Munyawu usanzwe abaga indwara zifata ubwonko mu bitaro bya leta ya Kenya Hospital, yasobanuye uko telefone yaguze yakoreshejwe amuviriyemo ibyago byo gufungwa burundu kugeza ubwo amaze imyaka 15 muri gereza ku cyaha avuga ko atakoze. Uwo Kirema Munyawu Katiku afunzwe burundu muri gereza ya Kamisu muri maximum nyuma y'uko yaguze telefone igendanwa yakoreshejwe, imwe bakunze kwita okaziyo, ayiguriye umukobwa we amushimishe kubera ko yari agiye kujya muri kaminuza kandi ko yashakaga kugenda afite telefone nziza. Iyo telefone avuga ko yayiguze amashiringi ya Kenya 2,000, ayigura n'umukozi wo mu buruhukiro bw'ibitaro witwa Justus. Ikinyamakuru tuko cyo muri Kenya tatangaje ko iyo telefone ngo yayiguze yumva ko ari telefone yashimisha umukobwa we nk'impano amuhaye nk'umunyeshuri mushya muri kaminuza. Uwo wagurishije iyo telefone Kirema Munyawu ngo yamubwiraga ko ayigurishije kuko yari akeneye amafaranga cyane kugira ngo ajye gushyingura nyina wari wapfuye, ngo kandi ko atuye kure mu cyaro, maze umuganga yemera kuyigura kugira ngo afashe mugenzi we. Munyaru yakomeje avuga ko ibyo bintu byose byari bimeze neza nta kibazo, ariko hashize ukwezi kumwe ubwo yatangiye kwakira telefone zimuhamagara rimwe na rimwe zitanagaragara. Ubwo umukobwa we ngo yari amaze kumubwira yuko yahamagawe kuri sitasiyo ya polisi nawe kubazwa kuri iyo telefone, ariko iperereza rigakomeza kugeza bigeze no kuri se wayiguze nawe agatabwa muri yombi. Nyuma byaje kugaragazwa ko iyo telefone yari iy'umuntu wari umuyobozi wo muri banki nkuru ya Kenya wishwe mu 2009. Telefone ye ibura muri icyo gihe iyicwa mu buryo nawe atarazi. Iyo telefone yaje kuyigura ayigurira umukobwa we yari agiye kuyihamo nk'impano ngo ayijyane kwiga muri kaminuza, ayigura atarazi ko
ishobora kumubera intandaro yo gufungwa iteka ryose. Nyuma yo gusobanura uwa nyiri telefone mbere na mbere, batangiye kureba mu bitabo byo ku bitaro, biza kugaragaza ko tariki ya 23 Ukuboza mu 2009 mu ijoro uwa nyiri telefone yishwemo, nari nakoze izamu rya nijoro ku bitaro bya Kenya Hospital. Munyawu avuga ko nubwo yasobanuye ibicoboka byose, byarangiye akatiwe gufungwa imyaka 30, ariko habaho kujurira igifungo kirongerwa akatirwa gufungwa burundu muri gereza ya Kenya. Uwo muganga avuga ko nubwo kuri ubu amaze imyaka 15 cyaha atakoze kuko atarazi by'iyo telefone. Amakuru yo mu karere kanyakomereze muri Congo, Major General Alain Bianitesa Nzambe Diegenti wari mu ofisiye bakuru b'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Congo bafunzwe bazira guhunga umutwe witwaje intwaro wa M23 yitabye Imana. Uyu musirikare yahoze ari mumwe mu bayobozi b'akarere ka gisirikare muri 34 ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mpera za Mutarama mu 2025. Icyo gihe General Nzambe hamwe na bamwe mu ofisiye bavuye Goma bahungira mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bagiye kwisuganya kugira ngo bazigaranzure M23. Abandi basirikare bashinzwe guhungana Brigadier General Danitene Yagambwa wari umujyanama mu by'umutekano wa guverineri muri Kivu y'Amajyaruguru, yewe utibagiwe na Brigadier General Papirupembe wari umuyobozi wa brigade ya 11. Hari na bakomiseri bakuru muri polisi ya RDC Eko Karipopo Jean Maridi wahoze ari guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru na Mukuru Natumba Edire Honari nabo bashinzwe guhungira ibukavu bakoresheje ubwato bwite. Byamenyekanye ko kandi General Nzambe yapfuye mu rukerera rwo kuri uyu wa 16 Mata mu 2025, gusa nibizwi niba yapfiriye muri gereza ya gisirikare ya Ranbo yarafungiwemo cyangwa se niba yari mu bitaro. Icyamwisha nacyo ntikiratangazwa. Amakuru y'urubanza rw'aba basirikare n'abapolisi ntiyari yamenyekana nyuma y'uko tariki ya 20 Werurwe urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa rufashe umwanzuro wo kuburanisha mu muhezo mu rwego rwo kwirinda kumena amabanga y'umutekano. General Nzambe na bagenzi be bagejejwe mu rukiko bwa mbere tariki ya 13 Werurwe. Abanyamategeko babo basabaga ko bafungurwa by'agateganyo mu gihe babura, basobanura ko bafunzwe mu buryo bubi. Ngiri muri Congo n'ubundi reka mbabwire ko basirikare bo mu rwego rwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo rushinzwe iperereza XDMINP bakomeje gusaka urugo n'indi mitungo ya Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu. Batangiriye iri saka mu rugo ruherereye mu gace ka Limete mu mujyi wa Kinshasa tariki ya 15 Mata mu 2025. Gusa uwo munsi babanje gushwana n'abarubagamo kuko nta rupapuro rubaha uburenganzira bwo gukora icyo gikorwa bari bafite. Abo basirikare kandi bagaragazaga ko imodoka ebyiri za Jeep Defender basanze muri uru rugo ari ikimenyetso cy'uko hategurirwa umugambi wo guhungabanya inzego za leta, ariko abarubagamo babiteye utwatsi basobanura yuko zifashishwa mu bikorwa bya gisivile. Umuvugizi w'umuryango wa Kabila Adam Shemusi yasobanuye ko aba basirikare basubiye gusaka muri uru rugo bari kumwe n'abo mu rwego rw'ubugenzacyaha NNL. Shemusi yasobanuye ko nk'uko byagenze ku munsi wabanje nta gishobora kubangamira umutekano w'igihugu aba basirikare n'abagenzacyaha basanze muri uru rugo rwa Kabila. Umuvugizi w'umuryango wa Kabila kandi yatangaje ko aba basirikare n'abagenzacyaha bo mu rwego rwa gisivile bateguje abayobozi ba Paris ya Vallée de la Seine ko nabo bazayisaka kuri uyu wa 17 Mata mu 2025. Iyi pariki iherereye mu gace ka Kingati muri Kinshasa yafunguye ku mugaragaro mu 2018 ni y'umuryango wa Kabila. Iri saka riri kuba mu gihe Kabila amaze imyaka 2 mu buhungiro, ubutegetsi bwa RDC bukamushinza gukorana n'ihuriro AFC M23 igenzura ibice byinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kabila aherutse gutangariza Jeune Afrique ko agiye gusubira muri RDC anyuze mu burasirazuba bw'iki gihugu, ariko ntiyasobanuye niba azataha nk'umuturage usanzwe cyangwa se azataha nk'umunyapolitiki. Amakuru yo mu karere kanyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ryashinje
ashinje Perezida Felix Antoine Tshisekedi kugerageza kudobya ibiganiro by'amahoro abinyujije mu ngabo z'igihugu cye n'iry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo FDLR. Ngijoro ryo ku ya 11 rishyira ku wa 12 Mata, ingabo za RDC, FDLR na Wazalendo byagabye igitero mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma ugenzurwa na M23, byerekana ko icyari kigamije ari ukuwisubiza ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC, kandi byagabye ibitero mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bigenzurwa na M23 birimo santere ya Kabamba, Kantana muri teritwari ya Kabari ndetse na Buhare muri Warungu. Abarwanyi ba M23 bavuye muri santere ya Kavumu bajya gukomeza ibirindiro byabo muri ibi bice byari byagabweho ibitero. Ingabo za RDC, FDLR na Wazalendo zinjiriye muri icyo cyuho zijya gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ihuriro ry'ingabo rya RDC ntiryamaze umwanya munini mu kibuga cy'indege cya Kavumu kuko AFC M23 yazirasheho izisubiza inyuma mu ishyamba ryari ryaturutsemo. Muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru naho habereye imirwano cyane cyane mu bice birimo Nyabibondo, Kibamba na Kashabere, gusa yarahagaze nyuma yaho ihuriro ry'ingabo za RDC risubiye inyuma. Ku ya 15 Mata ariko umuvugizi wa M23 Liyotona Kanyuka yatemberanye n'umunyamakuru ku kibuga cy'indege cya Kavumu abagaragariza uburyo umutekano wagarutse, ibikorwa biteza imbere abaturage mu bice bikikije byasubukuwe. Kanyuka yasobanuye ko kandi igitero cyagabwe kuri iki kibuga cy'indege no mu bindi bice bigenzurwa na M23 bigaragaza ko umugambi wa Tshisekedi yari afite uhabanye no gushaka amahoro. Yasobanuye ko mu ntangiriro za Mata mu 2025 abarwanyi babo bavuye mu mujyi wa Warikare kugira ngo ibiganiro bitaziguye biri hagati y'impande zombi bitangire, ariko ihuriro ry'ingabo za RDC ryahise riwinjiramo igamba intsinzi. Reka mbabwire ngo amafufu n'amafiriti bijye bibafubika mu gihe cya buri munsi, mujye mwibuka no gukora subscribe kuri uyu muyoboro. Nahasoreje amakuru yavugwaga mu karere, ndi James Hasani, hasta la vista. Haya muri Zox Entertainment, ku bantu mwese mukoresha social media igisubizo cyabonetse. Kuba zifite zikiri hasi nicyo gihe mureke kwiheba ngo zanze kurenga umutaro. Ikindi kandi ku bantu mwese mwashatse izo mugura mukazibura twabibutse ikindi brand turazamamaza ibintu bikagenda neza. Si cyo gusa, ikindi dutanga inama ku bakoresha social media tukanabigisha kuzibyaza umusaruro ku buryo bufatika. Byose bisaba umuhate n'imbaraga. Ikindi ku bantu bakora ibijyanye na cinema, music n'ibindi bijyanye na videograph, tubahuza n'abahanzi bakomeye cyangwa management imeze neza. Ikindi kandi tubafasha kubona visa nka green card ndetse n'ibindi bijyanye nabyo nko kubona ticket y'indege naho gutura mugeziyo, kuko dukorana na company y'Abahorandi Prime Company ishinzwe kwita kubimukira. Si ibyo gusa, zimwe muri serivisi dutanga harimo YouTube subscribe, views, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter n'izindi zose ni follow, views na like. No kubafite amachannel, account ku bisabwa byose ariko bakaba barabuze aho bayabona, byarabacanze ikaze iwacu tubafasha kubigeraho tukabakora verify account from Google. Ikindi dutanga serivisi nka Google AdSense, tugafasha account tukazihuza na konti za bank. Ikindi tubafasha kubona cyo kwandikisha konti zanyu muri RDB, Rwanda Development Board. Si ibyo gusa, muri social entertainment tubafite serivisi nka photograph, sonorization, invitation design, service card design, design book, flyer design, editing image and video, logo design and banner design. Kandi tubafite inkweto zigizweho z'ubwoko bwose ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0790463117 cyangwa se 07855454 cyangwa ukadusura ku rubuga rwacu arizo www.zoxentertainment.net cyangwa se kuri Facebook ukatwandikira ni Zoxa Pro cyangwa kuri YouTube ni Zoxo Media TV. Zoxa Entertainment
igisubizo kirambye iterambere kuri wowe.